Kayole guko ni kaunti ya Nairobi ni makiambikite uthuthuria na ni iguru ria gikuo kia mundurume umwe na uria ukiura kana uria uragitwo na njira ya kiriga. Mundurume uyu uria ukurikanite ta George Thuranira erikanite gukorwo uragitwo na njira ya kiriga, na kuria aikari maugite ati makimhithukitie ndeto ino thutha wa kuona matata ma thakame maumite kuma nyumba-ini kana ringiriro-ini ria nyumba yake orodumwe kana nginyagia nyumba-ini yake, na magituika agwikia kana agukorwo makiambika uthuthuria na thutha ucio magikorwo makihithukia mwiri wake ukiri nyumba-ini yake ya toro. Tukorwo tukiamukira riboti ino kuma guku Nairobi kuria mwena wa Kayole. Borithi itura-ini ria Kayole ni marathuthuria giko kia mundurume umwe oragitwo na njira ya kiriga ni andu matoekaine. Yesterday I was not around, nikasikia about kuwa kwake. Aliwa akiwa kwa nyumba. It was an incident that is very complicated. Hakuna mwenye akona clear information about it. Kuringana na aikari a itura riri ria hakuhi na kwa Nyando ngorofa 7 maugite ati monete matata ma thakame maumite nyumba-ini gwake merekeire gate-ini na kuria thutha ucio mahithukitie mwiri wake uri nyumba-ini. Jina ni Samuel. Nikapigiwa simu George ameuliwa kwa nyumba. Mimi nikafika tukaenda tukamwangalia, nikaona kweli amechinjwa na kisu kwa shingo na amekatwa nyuma na amedungwa visu mingi sana. Aikari aya maugite ati mundurume uyu na uria ukurikanite ta George Thuranira akoretwo akionwo akiingira nyumba-ini yake na arume angi, undu uria mamwikuire gukorwo ari wa ndugu cia hura umwe. Ni mtu wako na mavijana, anaenda mavijana, so sijui kama ni ukweli ama ni uongo. Efi yake kuhusu watu wenye amekaanisha na wao, tuseme yo girlfriend and so on. Kwa kweli mimi siwezi kudanganya niseme kuna mwenye nimeona hasa about tujafanya kwa while. Mundurume uyu erikanite gukorwo agitwarithia na mbere biacara ya wendia wa nyama. Sasa George mimi namjua kama muuzaji wa nyama. Juu nipanga na kunjia nyama hapa kwake na alikuwa mtu mwenye furaha. Ukikunja hapa na kusafu vizuri unatoka kama umeridhika. Tunaomba serikali tusaidie tupate huyo mwenye alimuua. Gukiri uguo mwili wake no wetu na gutwarwo nyumba-ini ya kuiga akuo ya City Mortuary riri uthuthuria wambikitwo. Kuja nikaenda mortuary nikaconfirm yes he is dead and he was very injured. After confirmation we went to go and take the OB number from the police so that we can continue with the investigation about his death. Njuragano cia kiriga na njuragano cia kiundutho tugukihoka ati ona maabitha a borithi ni magikorwo makikirira uthuthuria na gukorwo makiambika uthuthuria kana gukorwo magikiranira nginya ona hari mihango ya ugitiri niguo gukorwo makihurana na ndeto icio. Tugitigane na icio riu tukihiuka nginya kuria kaunti